nidħol f'daw il-festivals, nidħol f'daw il-competitions, jien naftħalt fil-Junior Eurovision, Sanremo Junior 3 darbiet. U mux nidħol ummur tajjeb, ġveri mux u jew bizbrix, immur ħażin. Tipo fil-Junior Eurovision jiena l-aħħar darba li meta kont ħalt 2015, meta kienet Rebħet Destiny. Okay. Ġejt l-aħħar. L-aħħar literally dead last. Okay. Kif tiftakar kif kienu jaffettwawk, isek ma tantx tajt qalbek. Le. Jiena tajt li xejn, imma jiena għetlek ukoll aħħar darba, jiena vera bnidem realistiku ħafna. Okay. Realistiku ħafna. U ġieli nkun daqsxejn. Ġieli nkun savage. Anka mejjen nifsi. Għax drajt u trabbejt li mhux kollox tajjeb. Issa jiena il-mamma tiegħi jaddu la ħafna affarijiet u jiena għalija l-aqwa kantant tad-dinja u l-isbaħ wieħed u mawx aħjar minni. X'isima l-mamma? Silvia. Silvia! Għandek raġun. Imma for some reason dejjem tlajt jiena li isma' jekk m'intix tajjeb mhux tajjeb, jekk hemm min aħjar minnek aħjar minnek. Okay.